Hello, Tingwanjan gaso chunwibo papakaye. Tanai Christian hope. Christian maigo agunbo, machunbo, maksai malumbo, maksai Christian manu, mingyu bambo. Hope tibugo lamga I poina dunda dundinkaine. What is hope? Hope tibo haisi delo. Agunbo tibo haisi delo. Maksai English can you hope tibo haisi alinu hatijalyam lat kasu alinu maniwang dasai alinu agunbo masai malumbo masai alinu mangyubo alinu maningjubambo to hope tibo tidasai kadiprim mai to alinu hatija phiwang dasai kadiprim mai hai dega palu go hope palu go agunbo malumbo masai palu ni mangyu bo sikhai bam lo tubu phuiba tinga palu rangkang sian chalan kadipri go chunwi mathabo masai kachia rangkang investment stock market palu go pomtan palu go palu jolun wibo masai palu go tasining ting palu panau pakina panam dung to hope khai palu ko agun bo machun bo malum bo masai palu ni mangyu khai tuta dito alu news hai ga sinu shilo bora kanam bo gara hai sinu disappointment cha chalung chun bara bo masai maning bo ga wontang ma bo phungwang khai hai si ga kadipri manu agun ne desai palu go hope haisi kadipri go rangkang sian chalan chunwi bo mathabo beauty ga palu go jolun wibo ga pumtan ga tasining tinga khai desai kanam bo gra disappointment chalung chari bo phungwang Matthew chapter 8 verse 36 ka tijine mai khangkhat nyu kadipri pakhyang na dawlo nyu Pahiyo na hamisra pade geng lo tija maniwe. Aliu Christian madung to dito phui wang botinga. Kakenga majority of the Christian cha palugo agunbo palugo machunbo malumbo palugo hope haisi nakang sian chalanga kadiprigo investment stock markets pakina madung family papui pium dung to palugo hope palugo agun bokai tingwang to haishira optional tuja palu khai shibu donjing gasu thanai Christian madung new disappointment ke engka palu longba bo palu aman ma bo ke engka daw bo si hai donjing gasu to as a Christian my khat tuju nago ago hope haisi diga khaira lo tulo nyu alenu phuiwang matinga alugo hope alugo agun bahasi Jesus Christa garona khaira boy alunu 1 Timothy chapter 1 verse 1 gang obtinga phuibatinga Jesus Christa haji alugo agun boy tidini cha Titus chapter 2 verse 13 ga phuiwang lan botinga Jesus Christa alu haji alugo thoidam dawo blessed hope tijalung olane Ja. Alinu 1 Peter chapter 1 verse 3 to 6 kian batinga. Jesus Christa nu ring lo new. Silent new ring so lan lo ju. Alu lang ka ring bo agun bo pikhai tu. Ja. To the side. Alu hai si Christian mai alu hai si alu go machun bo agun bo alu go malum bo alu nu mangyu khaira bo hai sira. Jesus Christa garona khaira boy. Pa kumju nakhat machang mui khang raleng. Pa kumju aludito ringam raleng. Pa kumju aludito tingwang la chichu lo ni piungam raleng. Haishi alu Christian mago hope alu Christian mago agunbo malumbo machunbo siye. Jesus Christa haishi rona alugo agunbo way. Jesus Christa haisi garona alugo agun bo khairabo alugo hope khairabo tingendi make rakang senchalan
กดิบริโกรกังมันยาดิมักเกตุบระไม่ขังคัดนิวติงเกนให้ชิปโกอกุนบอกหารายมิดาไซติงวังตัวเกนปัดลุนิวชิขายมิบ่อยตุบระจิสุคริสต์มาจูติงเกนดาวลักเกติงเกนก็สิไม่ขังคัดนิวอกุนบอกขายมิดาไซป้าสิติงเกนขานเลยปัจจัดกำมาบ่ปัจจัดจ้ากะตีขายบ่ปัจจัดกำปะรับสินิวอลูโกทนายกะตีป้อมาดุงเก่งค่ะกำช่วยบ่แม่สินิวอลูคริสเตียนมาดุงอลูนิงติงระบ่อยอลูเจ็กชันระบ่อยติงวังตัว exploit ทิชุมาเก manipulate ทิชุมาเกจิสุคริสต์กะโรนาอลูติงเกนกีขานระบ่อยสินิวปะคูกะโรนาอลูโกhope alugo ogunbo alugo malumbo alugo mangyobo si pukho ka kharabo chu khani ma mathiu riga tengwani thadam pikha bichimilo